uthola ukuthi khona ikhehla nomkhulu lekokhokho owayesebenzisa imithi emibi ne owawuthatha lo msebenzi wathi mekahamba nguthatha ngoba ukuthwala akusiyinto yamanje uthola ukuthi wayethwelwa phendula isikhwama usethi manje mesekabuya kwelamathonga mase bamvalela ngale kwelamathonga mesekabuya ngapha ufuna inhlambuluko ukuthi ucela manje ukuthi adilizwe lezinto angithi manje wena mofika kugobela ongaqeqeshekanga noma ugobela ongambulelekanga yena uzokutshela ukuthi nokumele uthwasele lo mkhulu kanti lo muntu akafuni ukuthwasa ufuna ukuhlanjululwa adilizwe lezinto ingakho uthola ukuthi esikhathini esiningi umuntu yahamba yothwasa ubuye uyahlupheka uhamba yothwasa buya kuphela imali kuphela imoto kuphela yonke into bokungamelanga amthwasele loyo muntu bokumele amhlambulule manje uthole pheke ufike kumuntu onganako ukuqonda ngokomoya nokunganako ukuqonda ngokwemimoya yamadlozi agcina amthwasisa loyo muntu and bese kamthwasisile loyo muntu for the fact ukuthi ungenile ephehlweni washayelwa amagobongo wasebekwa ngokuthi wena usuyisangoma usuphelelwa wabekwe endumbeni akuthi uyisengoma naye uzofuna ama client angithi ukuthi abantu abangene kuye so kuba nezinto azozenza naye ezo attracta ama client and uzofuna ukubonakala ukuthi uyisangoma yibo labantu ozothola ukuthi esikhathini esiningi uhamba explainer ngisangoma mina ngogobela mina and mothi yabheka umuntu wakhona esikhathini esiningi uthanda kabi imithi emibi yabona impinda nemithi emibi yokushaya yokugadla iphila kuye egazini because ku-activate-ke lo yamuntu wayeganga okwakumele ahlanjulule angazange ahlanjulule manje uma sekambathi uyahamba sekamenzisa imikhuba emibi